Pēni he nare o reipa, Shane Tauri mō te ropu Torangapu Māori, Marama Davidson o ngā kākāriki, ai rā nei ka tata te rehi wainganui a rātou mō te tūru o Tāmaki Makaurau. Ai, Scotty, koinei pēr te reihi o ngā reihi mō tēnei kōwhiringa. Ka ki te kake pēni rawa ko Shane. Engari, kua ki te mātau ia Shane, e mahi kaha ana ki te whai tautoko ki ngā rohe pēnei ki roto i a Manu Rewa. Nāna i whakarite mai te hikoe mō te hunga kāinga kore, heoi ahakoa aua mahi. Nā tēnei mea te Jacinda effect, ka puta pēr te ihu pēni henare. Pēhea Marama Davidson? Ai, kei reira a Marama Davidson, engari kua raru ia i ngā mahi a me tiri a tūrei. Nā, ko tana hia kia whai pōti a pāti ne, ko tā rātou hia kia eke te ngā kākāriki ki te 5 ōrau, ka tai atu anō ia ki roto i te whare paremata. Eru e ki ana ripeka ko Pēni, ka whai i te tūro o Tāmaki Makaurau nei, i te mātakitaki koe i a Pēni roti te whare paremata i nei tau e toru nei. Hua kore, whai hua rānei, te mahi a Pēni i nei tau e toru nei? Iau e mātakitaki atu ana ki aia i roto i te whare o ngā raiona, pai ana ia ki te taupatupatu, matatau ana ia ki ngā mahi tōrangapu, reka ki te whakarongo ki tāna reo, ki te toa a reipa, kāre kore ka whai ia i tētahi tūranga minita tuarua. Kōrero nui tēnā, kōrero nui.